សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺចេញទៅទៀតហើយចេញទៅចំការទេសភាពពេលព្រឹកផ្លូវទៅចំការរបស់ខ្ញុំគឺរៀងរាល់ថ្ងៃគឺត្រូវឆ្លងកាត់ទីនេះដល់អូផ្លូវគូយន្តនេះឆ្លងកាត់ស្ទឹងនេះបើធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងគឺបែកជ្រៅមែនទែនគឺត្រូវហែល10គីឡូនឹងឆ្លងទឹកវ៉ាវទឹកស្មើផ្លាវដោយសារតែរាំងប្រហែលថ្ងៃទៅទឹកស្រកដើម្បីទៅជីកទឹកវាលីងក្បៃលូតលាក់ហេបើទឹកក្រោលមកបើទឹកក្រោមឡើយចេញទៅហើយឆ្លងផុតស្ទឹងក្រោបទៅតាលឹងនេះទីគណូមកបាត់នេះបាត់នេះស្អីណាគ្មានបាយខ្លះណាគ្មានបាយខ្លះអូយTrên tận đảo.
nói sợ mà tăng tăng không ở xì thì này cái này nó chặt đầu cách tê tân cha tê ấp em tê sạp cho bác trắng mệt mệt tôm bạn sợ hộp tôm tê ăn chè hộp tê chay sợ tôm trơn này tôm ấy sợ tôm bên là chay hộp tí man mùi ní cái đập tôi chả bật rồi sật tôm bên cái đập phong anh ấy hộp đào pịt mồi cá rồi tôi sợ hộp lại chim mọ chọn ha cái là ó chanh ngày đi đào chọc rồi nông chọc đèn chụp nông ôn ô hồi rồi chụp 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 thầm thầm bạn miên play như là miên cả bà đây sau thật đờm đây cái đập in play lại vậy ta tập yang đi tăng vì bromeram mà tăng mới tốt đi chặt ra bắt chụp hộp yên thôi thì bây áp vào tròn bao sân chia tực từng tròn tê phê mặt lăng ẩm lịch chứ thì thì nấu tròn chăngแต่บัดนั้นที่เรียงคลังตึกลางคือตึกโฮกัดแกลงนี่คือเล็กอ้อยตึกตึงโฮกัดเล็กอ้อฮัดซอล
อันนี้คือฮาวระลมสมัยฮาวระลมสมัยตะกวนรออันนี้เธอบอกกูนี่เรียนแต่ปากกาลายต้นจ่าติดเรียนแต่ปากกาบายบายนะออกนี่โอ้ตะเงียบเช่นห้องตัวแปงชุกแล้วบางคนใครชุกบ้านมันไปเดินตะแปงกับเนียนกีดำมันคือตั้งที่อยู่ลงน้ำมาแล้วตะแปงตั้งที่ยังก่อนกอดผ่านปนังผ่านสีแพรโอ้จืดทวนมาเลยดูตะแปงเอาไปหากันกรมตึกเล็กสมอจังกวงพกกาแฟเบอร์ลีเชอร์ดีนี่รู้ไปทางกันคาเมราทางโอ้ทองจึงโอ้ทุกคนเยอะเอานะพกเล็กสโนว์พลาวพกแล้วเราต้องไปเดี๋ยวจะไปบ้านว้า
เอาไปhanya caiทำละมันแบบลูกสี่ช่องนะครับมันเป็นเพื่อนตักเก่าสว่างตักเก่าคืนกวนแล้วรถมันตูนเน็ตรถเบย์เบาะสลัดเราไม่ได้ติดอ่ะ